Alright, ngikubingelele ke mthando wezemidlalo ngalesi sikhathi ngibikelele kuphi nakuphi la ubukele khona ke makuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenze kanje mntana sekhaya awulike ivideo bese ke uya subscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke futhi uciphize notification bell ukuze uthole ama notification ke uma kukhona ke ivideo esifakayo. Hayi ke bafethu ke kule video ke manje ke nguphathele ke indaba ezibuhlungu indaba ke ezinhle ngempela ke ezingeza kwehla kahle ke ikakhulukazi mawumlandeli we-Orlando Pirates ke ibhakabhaka bafethu ke emidlalweni ke wayizolo between iSekhukhune United ne-Orlando Pirates ke ngicabanga ukuthi ke sonke sibonile laphana ke umdlali ke wethu ke laphana ke oyi-center back laphana ke uThabiso Sesane umdlalo ke akabange ke esawuqeda ngenxa ke ye-injury ayitholile ke ube ese-replacewa laphana ke ubandile wakashando ke indaba ke evelayo ke ezibhlungu eyivezwa ke laphana ke ibona ke odokotela ke bayo i-Orlando Pirates ke kuthiwa ke lo mdlali impela ke ngeke asababikho impela ke cishe ke ize iyophela le season ke esikuye injury yakhe imcost ukuthi impela ingaze ke iphele ke isizini singamboni ekhona ke enkundleni ke impela ke indaba ke ezibhlungu lezo kodwa ke impela ke laphana ke abantu ke abafana noShibandile Shando abebengasayitholi ke game time sibona ke engathi ke sekuyithuba labo lokuthi ke nabo babuyele egemini kodwa ke nje impela ke bekuyindaba ke impela engizoyishare ke lezo ezibhlungu zokuthi ke uThabiso Sesane impela ke amathuba ke engathi ke maningi ukuthi ke isizini esize ke impela ke sigoqe singamboni ke kuyona ke inkundla eyayo ke laphana ke imidlalo yalo ke ibhakabhaka yona update engiyiphethe ke njengamanje like ivideo ebese ke uya subscribe kuyona ke i-channel mina nawe asihlangabezane kwivideo elandelayo nisale kahle.